Jumjumede so yeda sister Sunday be oh yeah guy on any team yeda almost say on the ahosepe no abreye na ejoda de radio say wo afei na wo de afidie no ato ha no yeda say papa pankomo yedu so no ho hia se wutie ye wie pe na esa semidi council kwasinsia de ato so na afem pensempense mu aba ena medofo aba beka mensa efri eye Kennedy digital satellite ena aba awo mo boye ema mabunu a afi ni ya sha brabo ase no yenso yenya ne ma kakra edisiesie dem be me na no pe mo akwaba ye na e bia boko de nyame adom bibia adwuma mu nso e sisi ade oba bewura Kennedy a discount on kwane de discount on kwa ni na ne say papa no odi ni birthday this month yeah what kind nti oso ono so de obetimi dia ma Ghana fo ne say oba beto ne ma no atos discount be okay odi ana so be buy shops be room kumase ne akra and a happy birthday in advance enkomo owura Kennedy etre so da ye pa ene ne so nti enuma abuo ma yank yentimi nkoto ne ma no direct no yetimi etoto bi e dane du won so a ebe ne kama de ama no nti odam ma yenti e na dia discount e wo so ye mbedi bi anopa ye ni kan fa ye nkomo no nhwe ndada sitinam ne ekwan be fa so ye nsu ye di Kennedy ni o man benye sika gu ye buto ye di bi so be create adwuma we be ka say home appliances de ekwan be me fa so de create adwuma na me di benye sika gu me buto ene ma ye to ne do so emu ba ko ni fufu machine Jano pay be Adom TV atifo ne ahwefo nyina mesrew wo ya ban dwuma ni ana se wo ya ankrankre but unya ya anka wo be bia dwuma bi asan ka de wo ye ne ho but aye wo se ehifa na me fa misika ankohye ba bia me di misika ankohye a enhye wo se empempi no se wo ye investment na wa nhwe risk e wom ene advantages e wom na wa hwa do sika be kono aboka ba metimi aka kire wo se fufu machine ni die sister so do sika hye mu nko ade awo moka ni nyina ne se fufuo ya aduane agana fo obi ape uwura fie bia mu e ka me se nipa be se du ofie ni mu a emu nwotwe di fufuo ba se so no obi a di fufuo odwe na pomde ho ombe se obi be kwoti fifire gu fufuo ni mu ana se bia bibisa eti edi fufu machine na ba na fufu machine ho mfa so de e de wanya sika nto ubotom no e be 80 cedis ana se 300 cedis 200 cedis eko wanye sika kra no enu wi a obi metene de nkonko ye yibia ni nyina ye wo awu sika enti be pa atwa ye de fufu machine aba ye wo de use light ene wo de use fuel ba bia wo no say light ni ho a no agi fuel de ni bi enu ye commercial one na maka say fufu machine no ye wura Kennedy ne so da no de bae say da bi ba bia wi ase kodu ene ba bia ene apom di hia no enti no ma me fa machine surunku bi mra betimi ama Ghana ye fufuo no ye de be wa be yet said ye de woman na won pepepe na emom ye nya akire nsunsu anso boni bia enu ti ye kofa fufu machine ba enti ene ye da Ghana fo nyina so omo mato bi de omudi madansi de wo ho ani sika ne mfaso a omunya wo ye teacher ni wo ye fire service wo ye police service obia adwuma na wo ye banka mpa e bia wonu abi tifie wodi hie bi wo fie ono onya adwuma to machine ni bi fama no enti aropa se wo hwa Adom TV a wonya mistake ene ma pa na wutie nti mbommo de ane to fufu machine bi na mi wie fufu machine na ye de mako machine ba eyam mako eyam atoso die bia uto ba ko a wahu wo de pa abrantie bi a bi o tifia wanya adwuma na kope bia ye bi wo dwem ba bi e ma no tonton atoso de no na on fansi ho every day wo benya sika saa ana femu a mo ye dokono no bia ye dokono bebre mo ha nti mesrew won so ye di machine bi aba eno eya bro machine na bro machine no abro dudu bi ebe ya ba machine e kuma bi o e kuma bi but ebe yem bibia ma kokonte ebe yam enkate ebe yam bibia ebe yam ama nti eno so nya bia ebe boa edi sika be hye obutom ebe boa ma won so ayeden wagina won na so se boso me so ni entua o kampo a wo nte obi o ye adwuma na boso me pa ho 3 days ni entua na ka na problem aba minua ye adwuma foforo ka wa adwuma ho what I say fufu machine ho asem e na me no akai ye numbers gu Adom TV na se ba bia wo bia Kumasi your family plaza dining udu Kumasi adumu a family plaza dining first floor e ho ne ye wo e na wo ko patase police depot nche ho Adom house Kennedy Junction e ho se your first floor wo akra ha dia ko wager kwan ne so ba bia e fro se old barrier
wager ekwan no so ka so akwan no so old barrier ho ne wo beduru ye shop ne ye kes ye ngima esum mu no eso ani so ka kire awia no egusu a ebo air condition no so de ya san ate so so wo si wonji ndi a wo koye ho no ma di kan wura shop bi auto air condition ne ko hwe ne ko bie ne ko ti ebo no e wo ho wi akọ Kennedy ho na wo be hu difference usu wo ba bia wontimi mesen ko shop ni mu a fa number no na frɛ ye shop no say open air condition no mo bobo no nkyerɛ wo na fa compare amanfo de na wo hu say yes no kre Kennedy de o si discount no de maw sa bosumi we o ma wo so atade no wanya mfaso e wo ho na de ne say air condition no entwe light no e use R410 gas anu nso yiru kama mo amaye estate e tonton mo amasi hotels wo new office bia wu bia no wo office na kasa dada no kra na ne wo ekon na ebo ho ne nye no wudi mi say wo air condition wo hu fault wo mu a etwe light papa etimi ne wo anka me park dada na si nchen na wo abetom mu no se de be ya wo su be save sika afi number no gu Adom TV ase be bia wo bia wadaroma yesrew fa na frɛ yen wudi se wo Accra ha be bia na wo Eastern region be bia wo Central region be bia just pick the number hotline na wo mu nipa 0244 385 128 0244 385 128 frame na ye ne wo ento kese ne ye mo awo wo pese wo betu bi koton a akwanya wo ho mawo bra ne betu ni o madodo ni bi fako na wo so koton ni nya sika na bibia anye kama wo pere ba ko abra Kennedy no abrante de wo ye guy a e wo se wo dem air condition bo ho nya sa obi de esi bejo oge ntimi srew wo ye guy mu guy a aha se de me kan wotimase ye air condition e bo ho sa sisters from ba ho e ya na eniema ekoyie kuliniema so oba e ba ho kran na nbuofu oba no waso air condition mu sa adwodwo na koma me ka de bia se uhie obi otrotrom na ne buofu anopatututu a ebia wa na yie nyina ne se ehyew eku amanfo ebi skin na esei misrew to air condition wate na de efo no e wo Kennedy ho eno so na saye papa 0207 65 30 31 0207 65 30 31 yakosesa differences piaba na sister say unse omo mu ye coaster no light ni bona ni ye ni say sa no a e ya to bi wa ha na omo nam na say bia na ni differences we dada but de dia bayi no light ni dum kura 3 days ice ne da so wo ho enti wo twen den me pa cho beto bi eye Kennedy ho wate bra na beto bi sin ya wo ya ba adwumani a wo de ni aba di kan aba adwumani de wo no wo di pay slip be kire ni hu so ya ba adwumani a wo sesa ne ma openado ko ni atetew kakra ukunu ya ba adwuma wo yire ya ba adwuma unu ya be ma bi ya ba adwuma o ma mi bi ya ba adwuma fafa ne so ono be gima wo a na onu a etwetwa ne kakra na wo su tuama no na bibia ye kama me pa chow ye delivery ba bibia nti wo de ne say wo de fa ye numbers no apart from numbers na egu Adom TV as obi di number fufuru bia ma memfa wo ni egu Adom TV as na no na ese wo fa na wo frɛ na wo ko wager old barrier kokro biti junction so ho a na ni emedi dwa ana so obekọ Kumasi family plaza dining ana so obekọ eye Patasi police depot nche ho ni eni dwa na bibia nya kama TV pa de nsan Kennedy ho minim brand a wo pa wunya ebo no so da form kama utu akoton a peanut television pina wo kitchen ejade niema de ma de no aduane mo ho to won bibia bi wo fridges no so ye obi wo de double decker ni nyina ni wo deep freezer ye bie so 3 kese pa yeah coast of no ene mo amoye restaurant ne ade amoton ice cream ne obi ametobi why ni atebo no so be srow bo modern ne beto de washing machine ye opi wo upese wusua adepam machines yakofa bebrebe manual ones and electric ones overlock ne hwan ni nyina ni tin ebi wo Kennedy brand my number ni biem na pacho popcorn machines so e bi aba gas de and electric de nyina bi wo your numbers ni 0244 385 128 0244 385 128 number no e gu ase ho me the 4 numbers ni nyina amount 2 ne gu ase ba me the 4 no amount 0243 074 750 0243 074 750
na 0244 385 136 0244 385 136 je telecell number we ka ho ibi ana wa yira free 0207 65 30 31 mesi May yewura Kennedy Boachi a birthday inti birthday no ho achede ne say oba beto ade na ya mount discount ba wo ade o Kennedy a energy receipt no enti yeda Kennedy digital satellite forces and so no abedi nkomo ne ohia bia ye electronics ho ne ma bia de ubowura ma wo mo edebe ma mawie na yemfa happy birthday ma Richard Akwa our camera technician wo multimedia ha ene ye Akwa birthday nti wonim no a kan hran samaguna bra bosso enti team ni nyina Richard yema happy birthday na me onhira no nyo kese kuzi obe kese pa His Excellency John Ejekunko fano pe papa me mwache benim se nyame adom ohuye rade nkoso ano hwe osomaye umma nkwa tenten ahodene hodin wo mo no ye ntape ewo knowledge ana wodim diemu yeda se pa me kona kwasinsia ya krado odi asemidi kanso eto aso wi ampensempense mu ba wakwem medofo kwaso ma fidie ne na ha enchim kwato ba bia hawaso entensem ebefu ubo Adom TV waze o ye nenso mpensempense mu mpanimfo a won mo ba no ese fata se otie won kwaso ma ne na ha yeda se